Evo, krenuli smo u Valley of Fire. You ready? Ej, evo, zaboravili smo telefone, pa je Antoni otišao nazad u kuću da uzme. Oči smanjim. Idemo sada do jednog mjesta koji se zove Valley of Fire. Mislim da je nekih sat i 45 minuta odavde jer smo još uključili navigaciju pošto smo zaboravili telefone. Evo, 1 sat i 5 minuta je udaljen 57 milja. Krećemo. Evo nas kupujemo hamburger za Antonija. Ogladneo. Yeah, please. It'll be off shortly. I was just about to ask you, yeah. Sorry about that. Here we go. Thank you. Thank you. Thank you. You didn't do anything. You did. Alright, bye. Let's go with them. Let's go with them. On our way to the Valley of Fire.
Evo nas, stigli smo kod znaka HVALA Fire. Hi. How are you? Yeah. Did it? Platili smo kartu. Evo ispred nas je HVALA Fire. Stigli smo. HVALA Fire. Idemo bebe. Hey baby. Hey baby. Dobili smo mapu. Evo on listice iz mog prethodnog videa. Evo, Antoni uzima Angelinu. Here we are. Evo stigli smo. Angi. Angelina. Angelina. Say hello. Say stajima. Stajima. Evo nastavljamo put. Idemo, mi smo sada ovdje u Beehive. We go to Rainbow Vista. Nas ovdje da je Rainbow Vista. Prelepo je. Ima venčanje. Možda najduže vozilo koje sam vidjela. Prelepo je, vidite ovaj pijesak. Samo ne treba nositi crno kao ja što sam nosila. Morala sam da stanem, koliko je prelepo da vam pokažem. Kaže da nam treba sat vremena do tog kanjona.
dance. Oh, get up. Come on, baby. Kind of the easiest trail so far. Soft, yeah. Exactly. Feels so good walking in this. And right here, let her walk. Let's go. I feel like I want to fall down just to see me feel like a pillow. You feel like you go off. I'm sorry. Let them go first, baby. About to fall. Stay on my behind. That's a big boulder. Can you imagine if that just moved? It just fell right now, Yona. Can you imagine if that whole rock just shifted a little? Hell no. Those rocks just moved down, you know, that shit just shift. It just fall right. I wouldn't even try to. Okay, no, that was 100%. No, I don't think so. Sir, you're mistaken. I don't think so. Just because it's difficult doesn't mean it's like. Evo, još nisam umorila toliko, ali počinje noge da mi žele. Nisam u nekoj kondiciji. Translation. This is exhausting. Smo se odlučili za drugi deo puta, lakši deo puta. Imamo još pola sata pa ću polako snimati. Odlučili smo da idemo nazad. Anthony, what did we decide? We decided next time we come better equipped. No kids. Yeah, it's hard. It's hard with kids. Jako je teško sa decom. Tako da smo se odlučili da se vratimo. Bili smo na pola puta, ali je strmo. Malo dalje samo kada se ode. Lav got it easier than everybody. Yeah, he's enjoying it though.
A evo nas, odlučili smo da idemo nazad, počinje da pada mrak, već je ovdje 4:48 uveče, pa nismo htjeli da nas uhvati mrak tamo po povratku i nećemo da rizikujemo sa decom, ipak sljedeći put ćemo doći bez njih. Ali svakako bilo je prelepo iskustvo, uživali smo u danu i preporučujem samo da idete rano ujutru kako biste sve vidjeli. Evo stigli smo u kući. Da, obavezno subscribe. Ok. Zapratite nas na našem kanalu pošto nam treba 1000 pratilaca. Hvala.